sisakhulekela amadimoni asingaphathi muthi sisakhuleka ngempiyoni ngalo zawoni wani wakudala inkosi imbusise amen awusihlole mzalwane ukuthi uhamba kanjani singakafiki insuku zakho yeso ukuthi uhambe emhlabeni awusihlole mzalwane ukuthi uhamba kanjani singakafiki insuku zakho yeso ukuthi uhambe emhlabeni awusihlole mzalwane ukuthi uhamba kanjani singakafiki insuku zakho ukuthi uhambe emhlabeni lekha usima kanjani ngola ekhaya ngibaba babuzala wena okay uke wathumela kaNkulunkulu moNgcwele bathi ngiyakhuleka ngiyathandaza yathi inkulumo sezulwini yebo siyavuma siyamkhulisa lo muntu siyamhlosisa kahle egameni leNkosi wathi moNgcwele ngabe ngiyathatha ngumisa endaweni yasempophomeni ngifike ngifuna amanzi ahla phezulu njengebhulo njengempophomeni ngifike ngikhala amanzi sengifana nobisi egameni leNkosi ngifike ngibe ngiyakuthela ngalo ngigeza umzimba wonke ngifana manje ke amalanga azabe mathathu ugezela kuphi esigangeni esiNkulunkulu kunenhlanhla lekhona kulehamba inyomuko yokuhamba emendweni usiyajika futhi ubuya kuphi la ekhaya egameni leNkosi uNkulunkulu kunenkomo ngibona manje ziyajika emendweni egameni leNkosi ngizathi uNkulunkulu inkinga isokuphi la phakathi ekhaya nje emabaleni wena ufike ugezela kuphi esigangeni ngamanzi ehla phezulu inkosi inikusisa amen uNkulunkulu noma uthi uyafuna awufuni kulamalanga kumsize nje into efaka umuthi phakathi ungayithinti umuthi wena awuvumi uvuya iwash inkosi inikusisa amen yathi uNkulunkulu kunendlela khona kuwe manje ngabe ngithi hamba uye kaShebe inkosi inikufika ukuthi khona uzocela ichibi zonelela ini amanzi bese uyabuya uyofuna amanzi ebhushi bese uyabuya uyofuna ini lele ngisho letshani bendlela kuhlala khona kanje nalobisi nalamanzi ebhushi uyi4 inkosi inikusisa but amanzi kaShebe ayekhona ngisho ukuthi uyawukhoza khona kuneyibusa ngibona zisuka khona ungagcina ugana khona kwaShebe inkosi inikusisa amen ngikulekelene bafundisi ngikulekelene hayi wona unjani umuntu imali nje sengichithile ngithi ngazama inkinga hayi sengize ngayeke ngithi ngiyazama ngithola umkhwenyana ayize kahle igcine nenyamalala ngikulekelene nginika only 15 seconds ifaka kumnyama sinyana khathi angishaya maye nini bese busise nje phela ngizakuphela vela khona nimuphe nimnikeze nje siyakhuluma la ngibajaji bona usengibona amen siyabonga bakhona ukukhulela amen bakhona ukukhulela amen mina yabona kushele emuva ziyaphiza i3 manje lapho ngabani ulangwenya wena langwenya sibongo sakho nguphe ekhaya sekhomondeni khondeni kulangu kungala ubheke Dumbe langwenya umama zala ukhona usekhaya hey langwenya ngizayithinda indaba le ndaba yakho mama ngwenya inkinga ifuna singayiprofita ngansense ihamba lemgozi phakathi uyangizwa ya ihamba lemgozi phakathi uma ngikubheka kukhona omnye umuntu wesimame ongumama okufuna ufile wena uma ngibheka la uzohamba udiniba nenkayani ikuvala kwamadlebe kuhamba ngihlushwa yini ikhanda elifika kuwe ungagciniswa manje ilanga noma ukusebenza kakhulu kodwa uthumela kaNkulunkulu ngabe ngiyakhipha kulomyeni wakho kungene mina uyamfuna insimazi ngabe phuma la kungene mina phela mina inkosi imbusisi amen kuzohamba ugcine uthi nawe yazi makhamba bobombhele ekhaya nami ngiyophuma ngibile kwela kithi vele ngibajile ngoba kithi kuzana khona khomondeni kulesimo kwabheka sisagcina ukuthi ngabe ngithi mina
hamba ubele ekhaya kini uthi mangibela ngigijima ngikume gate nelicance fike ngilibeke ekhanda lakho bese ngiyakhuleka ngelekhanda mangubuza uma licance liyapi enhlongo phela icance liya kumuntu usangasekho emhlanje mngwele mvimbe angaba sahamba ngoba kunende mhlambe egcine emvukela ebusuku ukuthi egcine uyahamba lo muzi uyawuduka uyahamba uyashela ekhaya uhamba le ufike njengelwane kunemuntu oganga wena bungo bakho ngoba nenkeqabana nemini yakho ngigcine bayibhida nje enzima kakhulu agcina akuduba Amen. Amen. Sawusinibusisa Amen. agcina akudiba nekubona na ugcina uhluthuwa ngenhliziyo uthi yazi lana ayikhlihlela khaya inivele engahamba bagcina basabaya umakoti hayi sisibekezela Amen. Amen. Ngiyavumela umoya ngoba nayizolo Nkosi yami. Bese ngithi ngiyahamba impela ekseni. Silala ngempela. Bekukubi. Nkosinibusisa Amen. mkhulu into edalule ekhaya kwente kanje abakahlangani kwabona manje uma thina nalo singahlangananga angafetha omunye mina ngithwele ngalo ngiyamncutha manje ngicutha ngimthingo lo muntu angimazi naye la nkonzo ngicela naye la nkonzo ngimncutha kanjani wena indlozi lakhe uNkulunkulu wakhe lento ezwa ngabantu abaceba amanga umuntu yambona umfundisi wakho lo uyakuganga uyabuka unganga kanjani awungibekisele uma ngabe lezi singezwakali ufuna ungasilaleli into uyayitshela ngabaprofit bese uyayibuthi ingiyoyini na yabona njengamtshelo ngiyacela ukuba naye umfowethu lo ngiyacela ukuthi sikhonza ngikayi angikwazi kumncutha ngoba vele lo muntu uyakuncutha ngicela ukuba ngimncutha kanjani Nkosi mbusisi manje ungathi nesihlangene akantana uthina Jamila kunguza usuyahlanya wena kumele kuyabhedela umuntu uyacala ukumbona ngaka khonza nabe ngicala ungincutha kanjani uyacala ukumbona Amen. Haleluya Nkosi mbusisi Amen Icasa umfundisi wami simkhulekele ngecasa sibheka inhloko yakhe nje ayijiki moya emini icasa lo phansi maye okay akesibambe inothi libeka umfundisi Umsindisi ke Umsindi angahambi imkhwetha angayindawo ahlale phasi Makhulu sezwile emoyeni endlule emoyeni ngasala moya umfowethu uvelile Nkosi mbusisi yangasho ukuthi singanivali Nkosi mbusisi cha badala Nkosi abantu amadoda empela ngikho impela bonke labo bakho impela na kodwa ke wena basakefika khona mina so na ukuthi ngiblind kakhulu ngemoya wangidlula bona cha akekho umuntu ondluma emhlabeni asiphiwa ngokufana nalo nesiphiwo sakhe Nkosi mbusisi lona la khawusi sima kanjani azimprofisa umuntu angasiwa la ekhaya bese uyompimpa kumakhelwane Umntana ngani yakho niuzala ekhaya ubaba next door alright ngifuna mangiprofisa phela langazi bawungipimpa Nkosi nibusisa amen kunenkinga ke la ekhaya angazi kwenzakalani ngoba lo mntana akho lo ulingisa umuntu engithi mina uke wazwana nomuntu kodwa ngibona aphathe isifundisa sakhe nezidliso amen bamdlisile amen mina ahlanya memeza abaleka akhabe nenkala shaywa sana amen alwe lo mntwana lo ngisho even university nathi mabengane ngamshaya kumshaya esibhakela amen kuthiwa ustodi amen ngathi ngiyabheka mina ngifuthi kunephamba kancane kuphi lapha ibonga kufuneka intambo ehlaza nemlotha wasekhaya kubo nasekhaya umama wakhe but ke kule mize ngithengile manje ayizwani lo mntana lo befesikole ngasicedi amen befanga ngafuna ukusiceda isikole amen Nkosi mbusisi amen ufuna umtshela yakutshela amen umtshela yakutshela amen Nkosi mbusisi amen phile bandleni uthi ke uma ungwele manje kuya ngimthathe ngimakhe intambo ehlaza
ngiyiphothe esigangeni ngikhulekele afike igabe amanzi ahambako bese uyageza amanzi ahambako awaphuze amanzi ahambako bese uyaphaza inkosi nibusisa ufole inkukhu impangele ngifuna bisa izidala kuphi empilweni yakhe inkosi nibusisa ngifuna ngathi la nabantu khona bakhulekayo bese ngabe uyababhacela akabi nawo inkosi nibusisa amen msalwane agcina extra kwesigebe ngathi umtsotsi kanti ikonto emhlukumeza ngaphakathi nedi akakwazi ukuyikhuluma ukuthi uzizwa kanjani unenkinga iphupha adli mayelele and uyahema lele inkosi nibusisa akasiyona ophile kahle emoyeni inkosi nibusisa kwathi ungenzo even nenhlanhla yempilo eyomsebenzi yomshado yokulotsholwa ayikho kuyo inkosi nibusisa njengoba nje angathandana nemuntu behlukana ngaphela elivini amen thule bandleni kunenkinga lapha dadethu inkosi nibusisa hayi ngoba asilima yinto ezenzeka kuphi emhlabeni ezeqondananga la inkosi nibusisa but asikho sidingo gcina sekuthiwa sehlekiswa ngayo seyahliwa yinto nayo angazi uyoyithini into emvelelako agcina akubiza thina mama umthakathi sethiwa sese-meeting sizokhuluma nabantu abadala ebesithi uyayisola angazi ukuthi abethi inkosi nibusisa ufuna amanzi ahambako intambo ehlaza uthi wasekhaya kubo wasekhaya makho mabili umuntu ayengithukangatholakali ufuna akhelwe ngendlela yesikholo khondlela umuntu ayakhiwa ngayo file impepho ubikwe kuthiwa wasekhaya kubo mase wasekhaya kubo intambo ihlale ekhalo uma ephalaza sikhipha ukuthi makhambe nalamanzi ageze kuthi inkukhu empangele ibulawe ikhishwe lenyongo nalegazi le nkukhu empangele inemakharakhaza amaningi imele izidala zakubo lekho makhe ukuthi kuhlangane ageze ukuhambe lento kube kuyenza ifanele inkukhu ibulele kuphi ekhanda lakhe amen kusisi bese inkukhu uyayinyetha ethi ngqi athi ngithi wonke umuntu ongenza okubi akuhambe nemfula amen inkosi nibusisa abese phawulo kube kuya ngami befaquna sibindi abesithola amanzi angaka nje alomfula ahamba kwafaka legazi lapha manje ashisa bese uyaphalaza lento iphume ihambe inkosi nibusisa lento yenzekala kwina yakayithandi iyenzeka nje inkosi nibusisa amen amen mzalwane ngithi ke mine flyibulelo aleka phakathi endlini la ekhaya amen nogcina imthwebe ezendlini hawu uyimanje usebhala incwadi usofuna ukuyibulala amen ile vele ngiyaze ngayifihla amen abesebandleni kunenkinga la lomntwana lento indlanga pha uyibona ngathi asesiya umuntu yena amen mayifika kubantu maze bambalekele bonke abantu amen kusingusisa kunenkinga lapha babompele abampele kunezinto osesamele ubhela ungakafi ezinzima ezifuna nobungwe bakho manje akhaya baboni akubona nje ethi khehle langqondo ngaba khona kuyimele impilo le ngoba bele ngane ingashoni ngiba nje ungiwele ngane lo ngoba khona kwakho ekhaya mhla kufona mbele ekhaya kuvele mushaye kugwaza la khaya kukhala umese kushona izibhamu kuba mayibulele kule ncwadi namanje ngibulele kwemadona ufuna kuyilo futhi and wayilo manje ngeke ngenze nimthwalo ngiyabela habe emhlabeni Nkosi ngibusisa amen kunepen engaphakathi hayi ngoba silima ova athi umuntu manje mina ngize ngibulele mina vele ngabe kwenza la ngibulala mina impilo imnandi kanje yisibe esikubhekane naso abesebandleni kukho impangele awugezele emfuleni ithele igazi phakathi nenyongo ageze aphuze legazi lenyongo namaza ashisako aphalaze sihambise lo mkhokha inkosi nibusisa amen ebandleni iphikele incwadi manje iphikele nishiseli nelahla angisazi ngiyayibeka Nkosi nibusisa kube khona manje sengibabamba ukuthi angaphinde futhi ayibhale amen futhi kanti kwethu uma ningamthethisi ningabi naye ngoba nayo kuyakufica lokho asimazi ukuthi unaye Nkosi nibusisa mhlawumbe wadibana umuntu wesilisa wamshila ukugula uyabona ile into emlimakaza ngiyabekisa phela ngisho nje ngiyabekisa ukuthi yazi kwethu angidibana ngabe akunje uyibona ukuthi asesiya umuntu namkhulu ayibekisa le pen ebuye ikanje le pen la kuyi ayizwa lenda mkhwele bafundisi mkhwele ngixoshele le ibile emuva ungakhala safuna ukuhamba makhona umunye safuna ukuhamba manje isikhathi sesiyavuma lapha nabantu amajahele ejardini baba longileyo Kristu sesizwe lapha ngishilo mfana omkhulu athi lapha kwantambo ungenafini ikhoza lahleka abantwana bami hamba awume lapha ngabe wena wakupheka ngane yakho zala malike manje uthi mkhulu kimi mfana uthi mkhulu isikwele mfunda ngani ungaqeda ufunda kuphi nguphi nto uma unayo ingane iphenya ungena kuphenya ithola eqedini itholelele ngane khangeza ukuthi Mthandazeleni ufuna umsebenzi ufuna ukufunda noma ufuna ukufundela noma ufuna ukwenza njani noma ufuna ukuzala enye ingane uyabona ukukhuluma esaba ngoba iphoyisa ngoba ngithishele ngoba liwade ngifuna ukuba sobhizinisi ukhulume nje like mina uNkulunkulu wasemhlabeni khululeka uma uthishele shosho okay khulunhliziyo yakho ke ivillage ibe normal ibe lula nje uyabona like ungabi nepain ngoba ngakho ngimbona uyabaleka uyahamba afuna ukondla nengane amen
ungela kumbona uyahamba yakushiya afuna lengane yakho uyahamba ibe prakuphike iphike lengane Amen. ufuna iphike lengane ngane isiyakhe Amen. yeah mkhulekeni athola umsebenzi umntwana lo imbe short nimkhwela tshwe umsebenzi abamloyi lidikele enkulu uthwala imthwalo yale ekhaya engaqondananga akazi ukukhuluma kahle ligogo khuluma kahle gogo umthe masangrongo sengishaya icebo kusesemprofita manga umthe yasemprofita manga mkhulukelene imbe short bafundisi baba Melo usacela utshela phakathi utshela phakathi. Bese melo usona phakathi sesizulile. Bese umnike izinto zona phakathi. Bese mkhulula sesizulile. Ngoyingolele mababajofuna amadlake sifuna umsebenzi sifuna impumela bayohamba ngene khona bamemukele bamthathe uNkulunkulu phakathi uNkulunkulu amkhwele impela ithi sasekhaya kubo ithi sekhoma mwakhe zimvikele zimkhanyisele zimpe inhlahla angavilaphi angabe esidina phambi kwabantu sekuyakhanya konke akufisile inkosi yaphakade inkosi namandla uNkulunkulu amkhwele hambela kuye nje manje uzomvikele uNkulunkulu phakade kanti siyabulesa ngabafundisi Ngwele mona mashaka simushofuna amadla uNkulunkulu baba lenkosi masiyivale sivale mona babi siyabakosha lapha ekhaya makubene mafana kubene ukuthula lapha kwemuzi uNkulunkulu egameni lakho esiyangena